Aduh, duit ondel-ondel di mana ya? Kok nggak ada sih? Tadi kayaknya di kantong dah. Duit buat nabung lagi. Bisa diomelin enyak nih nanti nih. Aduh, di mana ya tadi ya? Ada Azam tuh. Tanyain Azam ah. Azam. Azam lihat duit nggak Zam? Duit ondel-ondel. Iya, Di mana Zam liatnya Zam? titit. Alhamdulillah, akhirnya tuh duit ketemu juga. Sekarang mana duitnya Zam? Duit ondel-ondel tuh buat nabung. Loh, kok 2000 Zam? Ya, Azam. Itu kan duit buat nabung Zam. Ntar ondel-ondel diomelin enyak nih. Tadi ada kan Ya, Azam. Ondel-ondel gimana nih Zam? Ntar ondel-ondel diomelin enyak nih Zam. Ondel-ondel takut nih Zam. habis ada maus. Ya, Azam. Maaf ya, Nonel. Iya deh, mau diapain lagi? Ya udah deh, jangkinya Babe. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.